खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावनाय जादों मोनसे गोदान कन्टेन्ट्सनि गेजेरजों आरो दिनैनि बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गुड निउज आरो बे गुड निउजआनो जाहैबाय मेरिट लिस्ट प्लास एपइन्टमेन्ट बिटिआर एलपिइउपि टेट स' लोगोफोर दिनै बिटिसि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे अफिसियेलि नटिफिकेसन फैदों आरो बे नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना अलरेडि मोनखाबायबो जानो हागौ दा लोगोफोर बे नटिफिकेसनाव मा लिरनाय दङ आरो बे नटिफिकेसनखौ हथातलि होनायनि मा खारन दङ बेनि सिङाव जों बिनि सोमोन्दै गुवारै सावरायगोन काट अफआ बेसेबांसिम थांदों बर' मिडियामाव बेसेबां पस्ट थागोन टटेल पस्टआ बेसेबां जानो हाथावथाव जों बिनि गासैबो डिटेल्सखौ जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना नैबे नटिफिकेसनखौ नुदों बे नटिफिकेसना दिनैसो ओंखारदों 20 आगस्ट 2024 आरो बे नटिफिकेसनाव ओरैबायदि लिरदों लोगोफोर थारमाने गाबोन मोनसे मेरिट लिस्ट फोसावगोन फाइनाल मेरिट लिस्ट डाइरेक्टलि फाइनाल मेरिट लिस्ट फैगोन जोंना डकुमेन्ट भेरिफिकेसननि जानाखि लिस्ट ओंखारनाय बेखौ प्रभिजनेलि मेरिट लिस्ट होननानै हमनानै लादों आरो दा जानाखि मोनसे लिस्ट ओंखारगोन बेखौ डाइरेक्टलि फाइनाल मेरिट लिस्ट होननानै बुंनाय जादों दा बेवहायनो लिरनाय दङ नोंथांमोना नायदो इट इज हियर बाय इनफर्म टु अल द कैंडिडेट हु हैड एप्लाइ अनलाइन फर द पोस्ट अफ एसिस्टेंट टीचार एसिस्टेंट टीचारनि थाखाय जायफोर बिथांमोना अनलाइननि गेजेरजों एप्लाइ खालामदों एसिस्टेंट टीचार साइन्स टीचार एन्ड हिन्दी टीचार एलपि एन्ड इउपि बोर्ड मिडियामनि बोर्ड माने लेभेलनि थाखाय एलपि लेभेल बा इउपि लेभेल मोननैयावबो आरो बे जायनाखि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारनाय बेयावनो लिरनाय दङ बे एडभार्टाइजमेन्ट नाम्बारखौबो बेयावनो होफानाय दङ बे एडभार्टाइजमेन्ट नाम्बाराव जायफोर बिथांमोना एप्लाइ खालामदों दा बिथांमोननि फाइनाल मेरिट लिस्टखौ गाबोन 21 आगस्टआव बेखौ पाब्लिश खालामनाय जागोन आरो बेबायदिनो मेरिट लिस्टखौबो फैगौ 22 आगस्टआव माने 22 आगस्टआव बेखौ मेरिट लिस्टखौ होनाय जागोन आरो बबे जायगायाव होनाय जागोन बेखौबो बेयाव लिरनाय दङ बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स चान्दामारि क'क्राझार आरो बेयाव टाइमबो होनाय जादों 10 AM निफ्राय स्टार्ट जागोन बेयो बेवहाय जायफोर केन्डिडेटफोरा मेरिट लिस्टआव नाम फैगोन दा बिथांमोनहा 22 तारिखआव एपइन्टमेन्ट मोनगोन क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गौरां कालचारेल कमप्लेक्स जाय दिनखालि फार्स्टआव डकुमेन्ट भेरिफिकेसन जादोंमोन बे जायगायावनो मेरिट लिस्ट एपइन्टमेन्टखौ बेयाव होनाय जागोन दा बेवहाय जायफोर केन्डिडेटफोरा सेलेक्टेड जागोन दा बिथांमोनखौ एडभान्सलि बेयाव एटेन्ड जाहैनो थिनदों फुंनि 8:30 टाइमावनो थारमाने एपइन्टमेन्टखौ 10थानिफ्राय रानोब्ला नोंथांमोना फुंनि 8:30आवनो नोंथांमोना रेडि जाहैनांगोन आरो एपइन्टमेन्ट लानायाव एसे प्रब्लेम जायोबा डिले जायोबा हयथ' माबा मोनसे प्रब्लेमबो जानो हागौ दा लोगोफोर मेन खोथाखौ जों दा सावरायनोसै इमारजेन्सि हथातलि मेरिट लिस्ट ओंखारनाय हथातलि एपइन्टमेन्ट होनाय बेखौ मानो होनो गोनां जाखो बेखौ जों एसे सावरायगोन बेनि उनावहाय जोङो पस्टनि सोमोन्दै सावरायगोन आरो दा लोगोफोर बेनि मेन जाहोना जाहैबाय मोननै खारन थानो हागौ बेवहाय मोनसे खारना जाहैबाय सेप्टेम्बर मान्थआव इलेक्सननि मडेल कड अफ कन्डाक्ट नांनो थांगासिनो दङ MCC दा बेनि थाखायबो हयथ' थाब होनायनि खारना बेबो जानो हागौ आरो फारसेथिं मोनसे खारन दंबावो जायफोर 6 मान्थ टेट क्वालिफाइ केन्डिडेटफोरा 6 मान्थ कन्ट्राक्चुवेलनि फोरोंगिरि मावगासिनो दङ बिथांमोनहा हाइ कर्टआव केस हैबाय बिथांमोना दा बियो रेजिस्टार नाम्बार मोनथ'वाखै दा बिथांमोनहा 27 हालागै बिथांमोना रेजिस्टार नाम्बार मोनगोन हयथ' नैबे केस होनायनि थाखायबो मेरिट लिस्टखौ थाबैनो एपइन्टमेन्ट होनायनि बेबस्थाखौ लादों बेबो जानो हागौ मानो होनोब्ला जुदि हाइ कर्टआव 6 मान्थनि केसा जुदि इमप्लिमेन्ट जाहैनानै आरो हियारिं जाहैयोबा हियारिं जानायनि उनावहाय लोगो लोगो बे हाइ कर्टनिफ्राय मोनसे इमारजेन्सि मोनसे अर्डार फैगोन बे पस्टखौ हल्ड खालामनानै दोनथ'नांगौ होननानै आरो बेवहाय बिटिसिनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ बेवहाय थांनानै रिप्लाइ हैनांगोन दा बेखायनो जाहाथे बे एपइन्टमेन्टआ डिले दाजाथों हाइ कर्टनि केसनि दारै जुदि डिले जायोब्ला बे पस्टखौ आरो एपइन्टमेन्ट होनायाव गोबां प्रब्लेम जाहैगोन फारसेथिं इलेक्सननिबो मेटार दङ इलेक्सननि सिगां बिथांमोना जुदि मोजां मोनसे इनभाइरनमेन्ट क्रिएट खालामनो हायाब्ला साख्रि बाख्रि होनायाव अब्ला बिथांमोना जोबोद प्रब्लेमाव गोलैहैगोन पाब्लिकनि जानाखि सेम्पेथि मोननांगौमोन पाब्लिकनि जानाखि हेफाजाब मोननांगौमोन बेखौ मोननायाव बिथांमोना जोबोद प्रब्लेम जाहैगोन ओंखायनो बिथांमोना बेखौ सानदों हाइ कर्टनि केस जानायनि सिगांनो एपइन्टमेन्ट होगोन आरो मडेल कड अफ कन्डाक्ट नांनायनि सिगांनो एपइन्टमेन्ट होगोन दा ओंखायनो इमारजेन्सि हिसाबै गाबोननो मेरिट लिस्ट आरो नेक्स्ट डेआवनो एपइन्टमेन्ट बे खामानिखौ बिथांमोना थाबैनो डेटखौ फोसावनानै होनाय जादों आरो दा लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ मिथिनो मोनबाय मानि थाखाय इमारजेन्सि बेखौ मेरिट लिस्टजों लोगोसेनो एपइन्टमेन्टखौबो होनायनि बिथांमोना मानो थिरांथा लाखो एथ' दिन थाबोबाय लोगो मानो बेबायदि होखो नोंथांमोना बेखौ दा एसेबाबो हमदांनो हाबाय आरो दा बेवहाय मोननै रिजनखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय मडेल कड अफ कन्डाक्ट बेवहाय एपइन्टमेन्टखौ बिथांमोना सेप्टेम्बर मान्थआव होनायनिसो खोथा दंमोन दा सेप्टेम्बर मान्थआवथ' जोंना इलेक्सन दङ बाइ इलेक्सन आरो बे बाइ इलेक्सननि थाखायनो जुदि मडेल कड अफ कन्डाक्ट नाङोब्ला बिथांमोननि एपइन्टमेन्ट होनाया प्रब्लेम जाहैगोन आरो फारसेथिं जाहैबाय हाइ कर्टनि केस 6 मान्थ कन्ट्राक्चुवेल
टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरा हाइकर्टआव मोनसे केस रेजिस्टार खालामबाय आरो दा नोंथांमोना बेखौ मिथिनो मोनबाय दानिया जोङो सावरायनोसै कार्ड अफआ बेसेबां थांगोन जिहेतु बेखौ आङो अफिसियेलि बेखौ सर्सखौ मोनाखै अफिसियेलि बियो जेबो डिटेल्सखौ मोनथ'नाय जायाखै दा आङो जे हिसाबै खबर मोनदों बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगोन नोंथांमोना बे हिसाबै केलकुलेसन खालामनानै नायबानो जाबाय टटेल पस्टआ दङ जोंना 902 जोंना 1216 दंमोन 1216 निफ्राय 1999 नि केन्डिडेटफोरा माइनास खालामबाय 314 दा बे हिसाबै जोंनाव 902टा पस्ट दङ आरो बे 902टा पस्टआवनो जोंना एसे पस्ट प्लास जादों आरो 70 to 90 बिनि गेजेराव पस्टआ प्लास जादों दा बे हिसाबै जोङो सानोब्ला टटेल एलपिआव पस्टआ बर' मिडियाम बर' एन्ड एसामिस टटेल 669 पस्ट दङ एलपि लेभेलावहाय 669टा पस्ट ओमफ्राय बेबायदिनो आपार प्राइमारियावहाय जोंना 300 प्लास पस्ट दङ बर' मिडियाम दा पस्टआ बेसेबां थागोन नोंथांमोना अलरेडि मिथिखाबाय जोंना 902टा पस्टनिफ्राय एसे पस्ट बांदों आरो 902टाल' पस्ट नङा जेब्ला जोङो खबर लाहैदोंमोन डाइरेक्टर अफिसाव अब्लानो सिगाङावनो बुंदोंमोन टटेल पस्ट 1300 प्लास पस्टआ रेडि जानानै दं होनदोंमोन दा बे हिसाबै जे खोथाखौ बुंदोंमोन बेनो जानो हागौ दा लोगोफोर बर' मिडियामाव कार्ड अफआ बेसेबां थागोन लवार प्राइमारि बेसेबां थागोन आपार प्राइमारि बेसेबां थागोन जों बेखौ एसे सावरायदिनि दा लोगोफोर एलपि लेभेलावहाय जायफोर केन्डिडेटफोरना 20 प्लास दङ जिहेतु जोंना मोनसे डकुमेन्ट भेरिफिकेसन लिस्ट ओंखारदोंमोन 20 प्लास जायना मार्क दङ 20 प्लासनि गोजौआवहाय बिथांमोना चान्स दङ आरो 20 प्लासनि गोजौआव थानायफ्रा 20निफ्रायनो चान्स दङ 20नि गाहायाव जायफोर बिथांमोना दङ 19आव दङ बिथांमोना चान्स गैया आरो जिहेतु आं खबर मोननाय बे हिसाबै 19 मोननायफ्रा चान्स गैया टेटआव जायफोर बिथांमोना 97 मोनदों 97 मोननानै आरो बिथांनि मार्कआ टटेल 20 प्लास दंहैयो अब्ला बिथांमोना चान्स दङ आरो बे लवार प्राइमारिनि आरो एसेबां माने कार्ड अफआ खमायखो होनोब्ला बेवहाय मोननै खारन दङ बे जाहैबाय एनआइअसनि केन्डिडेटफोरा बेवहाय क्वालिफाइ जायाखै होननानै खबर मोनदों आंनिसिम खबर फैदों बियो एनआइअसनि केन्डिडेटफोरखौ बेवहाय इनक्लुड खालामनाय जायाखै होननानै दा बे हिसाबै कार्ड अफआ एसे खमायदों एलपि लेभेलावहाय आरो फारसेथिं बिएडनि केन्डिडेटफोर दङ बिएडनि गोबां केन्डिडेटफ्राबो एप्लाइ खालामदोंमोन मोनगोन मोना उननि खोथा होननानै खिन्थु बिथांमोना डकुमेन्ट भेरिफिकेसनाव थाङाखै आरो सोरबा थांदोंब्लाबो बिथांमोनखौ डकुमेन्ट भेरिफिकेसनाव एक्सेप्ट खालामाखै दा बे हिसाबै कार्ड अफआ गोबां डाउनसिम फैदों आरो दा बेवहाय जायफोर बिथांमोनहा 20 सिम दङ एलपि लेभेलावहाय मार्कआ बिथांमोनहा चान्स दङ लवार प्राइमारि लेभेलावहाय बिनि उनावहाय आपार प्राइमारिनिखौ खबर मोनदों बेबायदिनो आपार प्राइमारियाव बर' मिडियामनि पस्टआ 30% थागोन 30% जोंना बेसेबांमोन आपार प्राइमारियाव 300 प्लास पस्ट दंमोन 300 प्लास पस्टखौ नोंथांमोना 30% जों दिहुनदो बर' मिडियामाव बेसेबां पस्ट थाहैगोन 100 प्लास थाहैगोन एसे नोंथांमोना साननानै लादो आरो बे हिसाबै खबर मोनदों आङो टटेल टेटआव जायफोर बिथांमोना 103 मार्क मोनदों बे 103 मार्क मोननायफोरा बिथांमोना चान्स दङ बेखौ आंनिसिम खबर मोननाय जादों आरो दा नोंथांमोना बेखौ मिलायनानै नायबानो जाबाय आरो जायफोर बिथांमोनहा 20 एलपि लेभेलावहाय 20 सिम दङ बर' मिडियामाव 20 प्लास बिथांमोना चान्स दङ आरो टेटआव 97 मोननायफोरा एलपिआव आरो जायफोर बिथांमोना आपार प्राइमारि लेभेलावहाय बर' मिडियामावहाय 103 मोननाय दङ बिनि गोजौआवहाय बिथांमोना चान्स दं आरो दा लोगोफोर नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय कार्ड अफ आरो इमारजेन्सि नैबे नटिफिकेसन आरो एपइन्टमेन्ट होनायनि सोमोन्दैबो आरो हाइकर्ट केसनि सोमोन्दैबो जिहेतु 6 मान्थ कन्ट्रेक्चुवेल टेट टिचारफोरा हाइकर्टआव केस हैबाय दा बे हाइकर्ट केसआ जिहेतु बे एडभार्टाइजमेन्टआव प्रब्लेम दाहोथों बिनि थाखाय नैबेखौ इमारजेन्सि होदोंबो जानो हागौ दा 6 मान्थनि कन्ट्रेक्चुवेल टेट टिचारफ्रा मानो केस होनाय जाखो होनोब्ला बिथांमोनाबो माखासे बिथांमोननिबो डिमान्ड दङ बे डिमान्ड हिसाबै बिथांमोना बे केसखौ होनाय जादों जिहेतु मोनसे सिगाङावहाय आरटिए मारिनाय जादोंमोन एक्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिंनि मोनसे लेखा दं होननानै बे एक्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिङाव मा लेखा दं बेखौ आरटिए मारिनायाव जों मोनदोंमोन बेवहाय मोनसे खोथा बेवहाय मेनसन दङ जे जायफोर टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोर दंमोन सिगाङावहाय बिथांमोनहा जायफोरना एजआ अभार एज जाबाय बिथांमोनखौ नेक्स्ट गोदान पस्ट फैयोबा बिथांमोनखौ बबेबा पस्टआव एडजास्ट खालामनानै होनाय जागोन बेबायदि होननानै बेयाव लिरनाय दंमोन दा बे खोथाखौ लानानै नैबे पइन्ट्सखौ लानानै बिथांमोना हाइकर्टआव केस हैदों खोमा जिहेतु 1999नि केन्डिडेटफ्राबो नैबे 1216 पस्टआवनो मोनबाय थिग बेबायदिनो 6 मान्थनि कन्ट्रेक्चुवेल टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफ्रा बे 1216 पस्टआवनो बिथांमोनाबो डिमान्ड खालामदोंमोन बे पइन्टखौ लानानै दा ओंखायनो जिहेतु केस होबाय बिथांमोना दा बे केसआ जेबो बेहाय प्रब्लेम दाहोथों ओंखायनो बे एपइन्टमेन्टखौ थाबैनो होथारनांगौ फारसेथिं इलेक्सननिबो प्रब्लेम दङ दा बेखौ लानानै इमारजेन्सि नैबेखौ होनाय जादों खोमा बेखौ आङो जायनाखि खबर मोनदों बे खबरखौ आं नोंथांमोननो
फोसावनानै होनाय जाबाय दा लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोननि जानाखि साजेसन दङ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनजों कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय जिहेतु BTC आव गोबां बोसोर समनिफ्रायनो फ्रेश टेटनि रिक्रुटमेन्ट जायाखैमोन दा नैबे जानो थांगासिनो दङ बे मोजाङैनो मोजां जायोब्ला बयनिबो थाखाय मोजां जिहेतु 900 प्लास पस्टनि टेटनि जानाखि रिक्रुटमेन्ट जागोन दा बेनि अनगायैबो गोबां लांदां पस्ट दंबावो जिहेतु जोंना 667 पस्टनिबो फाथायहरनाय दंबावो आरो बेबायदिनो 2025 26 27 गोबां मास्टार रिटायार जालांबाय थाबावगोन दा बेफोरखौ फारि फारि एपइन्टमेन्ट रिक्रुटमेन्ट होलांबाय थायोब्ला जोंनि गेजेराव गोबां टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरा साख्रि मोनलांबाय थागोन आरो सिंगल टिचारनि जानाखि प्रब्लेम जिर' टिचारनि जानाखि प्रब्लेम बे प्रब्लेमा थाहैनाय नङा जुदि गभर्नमेन्टआ जुदि मोजाङै फारि फारि स्टेप बाय स्टेप जुदि मावलांनो हायोब्ला दा लोगोफोर बेखिनियानोसोमोन नोंथांमोना आं बे गुड निउसखौ फोसावनानै होनाय जाबाय आरो बेवहाय काट अफआ बेसेबां थागोन पस्टआ बेसेबां दङ बेनि सोमोन्दैबो फोरमायबाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय स' लोगोफोर ভিডিঅ' এসেনছে গোজोन्थों থেংক ইউ নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' অনা হৈছে এটা নতুন কণ্টেন্টছৰ জৰিয়তে কণ্টেন্টছটো হ'ল মেৰিট লিষ্ট প্লাছ এপইণ্টমেণ্ট BTR LP UP টেট চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে সেইটো নটিফিকেশ্যনটো অলৰেডি পাইছে ইয়াতে কি লিখা আছে BTR LP আৰু UP টেটৰ এপইণ্টমেণ্টৰ বিষয়ে সেইটো আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে এতিয়া যোনটো LP আৰু UP টেটৰ মেৰিট লিষ্ট আৰু এপইণ্টমেণ্ট ইমান সোনকালে খৰদৰকৈ কিয় দিয়া হ'ল ইয়াৰ কাৰণটো কি হয় আৰু পোষ্টটো কিমান আছে ভেকেন্সি ব্ৰেকআপত কি পোষ্টটো কিমান থাকিব সেইটো টোটেল ডিটেইলছটো আপোনালোকক জনাই দিয়া হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব চ' বন্ধুসকল যোনটো নটিফিকেশ্যনটো ওলাইছে সেই নটিফিকেশ্যনটো বৰ্তমান BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত বৰ্তমান পাব্লিছ হোৱা নাই পাব্লিছ হোৱাত অলপ টাইমটো লাগে হয়তো মই ভিডিঅ'টো পাব্লিছ কৰাৰ পিছত ইউটিউবত পাব্লিছ কৰাৰ পিছত এইটো ওলাব পাৰে যোনটো BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট চ' বন্ধুসকল যোনটো নটিফিকেশ্যনটো দিলে অহাকালি 21 আগষ্টত 21 আগষ্ট 2024 মেৰিট লিষ্টটো ওলাব আৰু যোন মেৰিট লিষ্টটো ওলাব এইটো ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট হয় এই ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো ওলোৱাৰ নেক্সট দিনতে 22 তাৰিখতে এপইণ্টমেণ্টটো দিয়া হ'ব আৰু এপইণ্টমেণ্টটো কোন জাগাত দিয়া হ'ব এইটো গোটেইকেইটা ডিটেইলছটো ইয়াতে লিখা আছে আপোনালোকে এইটো চাব লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী এণ্ড আপাৰ প্ৰাইমাৰী যোনটো আমাৰ অনলাইনৰ জৰিয়তে LP আৰু UP টেটৰ এপ্লাইটো হৈছিলে যোনটো এডভাৰটাইজমেণ্ট নাম্বাৰ ইয়াতে লিখা আছে সেইটোৰ মেৰিট লিষ্টটো অহাকালি 21 তাৰিখত সেইটো ওলাব ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট আৰু মেৰিট লিষ্টটো ওলোৱাৰ নেক্সট দিনতে 22 আগষ্টত এপইণ্টমেণ্টটো দিয়া হ'ব আৰু এপইণ্টমেণ্টটো কোন জাগাত দিয়া হ'ব এইটো ইয়াতে লিখা আছে বড়োফা কালচাৰেল কমপ্লেক্স কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যোনটো আমাৰ মেৰিট লিষ্টটো ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো হৈছিলে প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টটো ওলাইছিলে সেইটো ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কালচাৰেল কমপ্লেক্সত হৈছিলে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন সেইটো ঠাইতে এপইণ্টমেণ্টটো দিয়া হ'ব গৌৰাং কালচাৰেল কমপ্লেক্স কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আৰু এইটো 22 তাৰিখত দিব 22 তাৰিখত 10টা বজাৰ পৰা এইটো দিয়া হ'ব আৰু যোনে সিলেক্টেড কেণ্ডিডেট আছে বা সিলেক্টেড কেণ্ডিডেট আহিব বা হ'ব সেইবিলাক কেণ্ডিডেটবিলাকে ৰাতিপুৱা 8:30 তেখেতসকলে এটেণ্ড হ'ব লাগিব এইটো ৰেডি হ'ব লাগিব এইটো ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে এতিয়া কথাটো হ'ল মেৰিট লিষ্টটো ইমান খৰদৰকৈ কিয় দিলে মেৰিট লিষ্টটো দিছে ঠিকে কিন্তু এপইণ্টমেণ্টটো ইমান খৰদৰকৈ কিয় দিলে এইটো কাৰণটো কি হয় এইটো কাৰণটো দুটা হ'ব পাৰে এইটো আপোনালোকক মই জনাই দি আছোঁ সেইটো হ'ল আমাৰ ছেপ্টেম্বৰ মানত MCC লাগি যাব মানে ইলেকশ্যনৰ বাই ইলেকশ্যনৰ মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টৰ MCCটো লাগি যাব চ' ইয়াৰ কাৰণে যোনটো LP আৰু UP টেটৰ এপইণ্টমেণ্ট সেইটোকে মানে এমাৰ্জেঞ্চিকৈ এইটো দিবৰ কাৰণে এইটো খৰদৰকৈ যোনটো এপইণ্টমেণ্ট মেৰিট লিষ্ট আৰু এপইণ্টমেণ্ট সেইটো দিব কাৰণে নটিফিকেশ্যনটো পাব্লিছ কৰাই দিছে LP আৰু UP টেটৰ এপইণ্টমেণ্টটো ছেপ্টেম্বৰ মানতহে দিব লগা কথা আছিলে যোনটো অফিচিয়েলি খবৰটো পাইছোঁ মই কিছুমান চৰ্চৰ পৰা খবৰটো পাইছোঁ সেই হিচাপত ছেপ্টেম্বৰ মানতহে দিয়া কথাটো আছিলে কিন্তু ইয়াতে কথাটো হ'ল MCCটো লাগি যাব ছেপ্টেম্বৰ মানত সেই হিচাপত এইটো আগষ্ট মানতে এইটো কমপ্লিট কৰাই দিবৰ কাৰণে সেইটো এতিয়া অফিচিয়েলি নটিফিকেশ্যনটো পাব্লিছ কৰাই দিছে আৰু একফালে এটা কাৰণটো হ'ল 6 মানত যোনটো টেট কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেট আছে কণ্ট্ৰাকচুৱেল টিচাৰবিলাকে সেইবিলাক এতিয়া হাইকোৰ্টত কেছ কৰি দিলে এই তেখেতসকলৰ যোনটো হাইকোৰ্টৰ ৰেজিষ্টাৰ নাম্বাৰ সেই ৰেজিষ্টাৰ নাম্বাৰটো 27 তাৰিখৰ ভিতৰত পাই যাব তেখেতসকলেও ডিমাণ্ড কৰি আছিলে যে 1216 পোষ্টতে 6 মান্থ কণ্ট্ৰাকচুৱেল টিচাৰবিলাকক এপইণ্টমেণ্ট কৰিব লাগে তেখেতসকলে বহুত ডিমাণ্ড কৰি আছিলে কিন্তু তেখেতসকলৰ ডিমাণ্ডটো BTC গভৰ্ণমেণ্টে মানে গুৰুত্ব দিয়া নাই সেই হিচাপত তেখেতসকলে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত কেছ কৰাই দিছে এতিয়া কেছ কৰাই দিয়াতে যদি হাইকোৰ্টত তেখেতসকলে হিয়াৰিংটো হয় হাইকোৰ্টৰ পৰা যদি কিবা এটা অৰ্ডাৰটো ওলাই আহে যোনটো 1216 পোষ্টত তেখেতসকলে ডিমাণ্ড কৰি আছে কিবা এটা এফেক্টটো পৰি যাব ইয়াতে যোনটো এডভাৰটাইজমেণ্ট অলৰেডি হৈছে তাতে কিবা এটা বেয়া এফেক্টটো পৰি যাব যদি হাইকোৰ্টৰ পৰা এইটো এপইণ্টমেণ্টটো যদি হল্ড কৰাই দিয়ে তেনেহ'লে বহুত প্ৰব্লেম হৈ যাব
এডভাৰটাইজমেণ্টকে যদি হল্ড কৰাই দিয়ে এপইণ্টমেণ্টকে যদি হল্ড কৰাই দিয়ে তেনেহ'লে BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ বহুত বেয়াকৈ এফেক্ট পৰি যাব এইফালে আমাৰ বাই ইলেকশ্যন আছে বাই ইলেকশ্যনৰ আগে তেখেতসকলে পাব্লিকৰ কাৰণে যদি এটা ভাল এটা চাকৰি বাকৰি বা কিবা এটা যদি এপইণ্টমেণ্ট যদি দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে পাব্লিকৰ যোনটো চেম্পেটি সেই চেম্পেটিটো তেখেতসকলে মানে পোৱাত বহুত মুস্কিল হৈ যাব মানে পাব্লিকবিলাকে বিলিভে নকৰিব তেখেতসকলে যে টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেটবিলাকে চাকৰি দিব আমাৰ আনএমপ্লয়মেণ্ট ইউথবিলাকক চাকৰি দিব সেইটো বিষয়ে তেখেতসকলে মানে এটা বেয়াকৈ ইমেজটো আহি যাব চ' সেইকাৰণে তেখেতসকলে এইটো কৰিলে খৰদৰকৈ 21 তাৰিখতে মেৰিট লিষ্ট আৰু 22 তাৰিখতে এপইণ্টমেণ্ট সেইটো তেখেতসকলে কৰিছে এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে একফালে আমাৰ MCC মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট লাগি যাব একফালে 6 মান্থ কণ্ট্ৰেকচুৱেল টেট টিচাৰবিলাকে কেছ কৰি দিছে 6 মান্থ কণ্ট্ৰেকচুৱেলৰ টিচাৰবিলাকে কি কাৰণৰ কি ভিত্তিত তেখেতসকলে কেছটো কৰিলে সেইটো কাৰণটো হ'ল যোনটো আমি আগতে এটা RTIটো মাৰিছিলোঁ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ এটা মিটিঙৰ এটা মাইনোটছ আছে বুলি সেই মাইনোটছত লিখা আছিলে যোনে মানে টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেট আছে তেখেতসকলক যাৰ মানে এজটো বেছি হৈছে অভাৰ এজ হৈ গৈছে তেখেতসকলক নতুন পষ্টটো আহিলে তেখেতসকলক কিবা এটা কৰা যাব বুলি ইয়াতে উল্লেখ আছিলে তো সেই হিচাপ সেইটো পইণ্টছটোকে লৈ তেখেতসকলে এইটো কেছটো কৰিছে চাগে বা এইটো ডিমাণ্ডটো কৰিছিলে চাগে সেইটো হ'ব পাৰে এইটো আপোনালোকক জনাই দিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে এইটো বিষয়ে বিবেচনা কৰি চাব আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব এতিয়া কথাটো হ'ল পষ্টটো কিমান থাকিব LPত কিমান পষ্ট থাকিব UPত কিমান পষ্ট থাকিব আমি সকলো গম পাওঁ আমাৰ যোনটো 1216 পষ্ট সেই 1216 পষ্টৰ পৰা 314 পষ্টটো মাইনাছ হৈ গ'ল এতিয়া 902টা পষ্ট আছে সেই 902টা পষ্ট ইয়াতে আমাৰ যোনটো LP আৰু UP টেটৰ ফ্ৰেছ টেট কোৱালিফাই ৰিক্ৰুটমেণ্ট সেইটো হ'ব চ' ইয়াৰ লগতে আৰু কিছুমান পদ অলপ প্লাছ হৈছে যিহেতু আমি কেইদিনমান আগতে এটা খবৰটো পাইছিলোঁ টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে 1300 প্লাছ পষ্টটো ৰেডি হৈ আছে চ' সেই হিচাপত আমাৰ টোটেল পষ্টটো 900ৰ পৰা বেছি পষ্টটো ৰেডি আছে এতিয়া LP লেভেলৰ টোটেল পষ্টটো আমাৰ আছে বৰ্তমান 679টা পষ্ট থাকিব এইটো বড়ো মিডিয়াম এণ্ড আছামিজ মিডিয়াম মানে দুটা মিডিয়াম বা ইয়াতে হিন্দী মিডিয়ামত হিন্দী মিডিয়ামটো নাথাকে LP লেভেলত বা থাকিব পাৰে এইটো সব মিডিয়ামটো মিলি LP লেভেলত 679 পষ্টটো আছে আৰু আমাৰ আপাৰ প্ৰাইমাৰী লেভেলত 300 প্লাছ পষ্টটো আছে 300 প্লাছ চ' এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে টোটেল পষ্টটো কিমান আছে LP লেভেল আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰী লেভেলত ইয়াতে বড়ো মিডিয়ামৰ কিমান আছে আৰু অসমীয়া মিডিয়ামৰ কিমান আছে সেইটো মানে কাৰেক্টলি এক্সাক্টলি ক'ব নোৱাৰোঁ এইটো আপোনালোকে এটা ভাবি ল'ব যে বড়ো মিডিয়ামত 30 to 35% পষ্টটো থাকিব সেইটো LP লেভেলতো হওক আপাৰ প্ৰাইমাৰী লেভেলতে হওক 30 পৰা 35% লৈকে সেইটো পষ্টটো থাকিব আৰু এছামিজ মিডিয়াম বা অন্যান্য মিডিয়ামত সেইটো পষ্টটো থাকিব এতিয়া আপোনালোকে এইটো কাট অফটো মিলাই চাব অসমীয়া মিডিয়ামৰ কাট অফটো মই যোনটো চ'ৰ্চৰ পৰা খবৰটো পাইছোঁ যিমানজন টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেট LP লেভেলৰ 700 লৈকে এছামিজ মিডিয়ামৰ যোনটো 700 চিৰিয়েল নাম্বাৰটো আছে 700 লৈকে যাৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰত আছে তেখেতসকলে এপইণ্টমেণ্ট পাবৰ কাৰণে চান্স আছে 700 লৈকে কিয় গ'ল পষ্টটো ইমান 700 লৈকে নাই এইটো আপোনালোকে এটা কুৱেশ্যনটো মনত ভাবিছে চাগে চ' বন্ধুসকল ইয়াতে যোনটো মেৰিট লিষ্টটো ওলাইছিলে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ লিষ্ট ইয়াতে সকলো টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেটবিলাকৰো আছিলে তাতে নিয়ছৰো আছিলে BEdৰো আছিলে আৰু অন্যান্য DLED কৰাবিলাকৰো আছিলে চ' যিমানজন নিয়ছৰ কেণ্ডিডেট আছিলে আৰু BEd কেণ্ডিডেট আছে তেখেতসকলক সেইটো ৰিক্ৰুটমেণ্টত ইনক্লুড কৰা নাই বুলি সেইটো খবৰটো পাইছোঁ ইয়াতে নিয়ছ কেণ্ডিডেটবিলাকো ইয়াতে ইনক্লুড কৰা নাই বুলি এইটো খবৰটো পাইছোঁ এতিয়া যিমানজন নিউজ কেণ্ডিডেটবিলাকে আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে এইটো দুখ লগা কথা কিন্তু যোনে এতিয়া 700 ভিতৰত পৰিছে LP লেভেলত DLED বা SCRT DLED কৰা তেখেতসকলৰ কাৰণে এইটো ভাল খবৰ হ'ব যে 700 ভিতৰত যদি তেখেতসকলে আছে তেখেতসকলে এইটো এপইণ্টমেণ্ট পাবৰ কাৰণে সক্ষমটো হ'ব একফালে আপাৰ প্ৰাইমাৰীটোতো খবৰ পোৱা নাই এছামিজ মিডিয়ামৰ কিমান কাট অফটো গৈছে এতিয়া LP লেভেলটো আপোনালোকক ক'লোঁ আপোনালোকে এইটো মিলাই চাব নিজৰ মাৰ্কটো কিমান আছে বড়ো মিডিয়ামৰটো খবৰ পাইছোঁ বড়ো মিডিয়ামৰটো লোৱাৰ প্ৰাইমাৰীত যোনে কেণ্ডিডেটবিলাকে টোটেল মাৰ্কটো 20 প্লাছত আছে সেইবিলাক চান্স আছে আৰু টেটত যদি 97 পাইছে LP লেভেলত তেখেতসকলে এইটো চান্স আছে আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰী লেভেলৰ বড়ো মিডিয়ামৰ 103 যোনে টেটৰ মাৰ্কটো পাইছে তেখেতসকলে চান্স আছে বুলি সেইটো খবৰটো পাইছোঁ এতিয়া আপোনালোকক এইটো খবৰটো জনালোঁ যোনটো আজিৰ নটিফিকেশ্যনটো ওলাইছে সেইটোৰ বিষয়ত আপোনালোকক এইটো কিছুমান কথাবিলাক আপোনালোকক জনালোঁ এতিয়া আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে আপোনালোকে এইটো চেনেলত নতুনকৈ আহিছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব